Ikaze ku makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho ku mugoroba wo kuri uyu wa 22 ukwezi kwa 10/2025 mbabwira ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirutse gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda ngo ruvane ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo rutegeke M23 kurekura vuba na bwangu umujyi wa Uvira wari wamaze kwigarurirwa n'uyu mutwe wa M23. Ibirego u Rwanda rwakanye vuga ko nta ruhuriye na M23, ariko kandi ruvuga ko rugo rusaba leta ya Kongo ko yakwitandukanya na FDLR, bagasenya FDLR, uwo mutwe w'iterabwo busanzwe rw'abategetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma u Rwanda narwo rukazabona gukora iki? Gukorenga amazi ubwiriza uko bikuye amasezerano ya Washington DC. Hanyuma amakuru avuga yuko Leta Zunze za Amerika zatumijeho igitaraganya ambasaderi wazo mu Rwanda. Kubera iki? Kubera iyi mpamvu ni igikorwa kibayeho mu gihe hari kuba n'imyigaragambyo ikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Imyigaragambyo y'abaturage bakomeje gusaba M23 ko yasubira mu mujyi wa Uvira. Hagati aho ngaho Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Felix Tshisekedi Tshilombo, we aravuga yuko ari amayeri bakoresheje yo kugira ngo M23 ifate umujyi wa Uvira ndetse karize kongera kuwuvamo. Ukuri ni ukwe rero. Reka mbaze mbayica make y'amakuru y'ingenzi avugwa kuri uyu mugoroba, hanyuma tone kugaruka kuri inkuru y'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe icyemezo gikomeye cyane cyo gutumizaho ambasaderi wayo mu Rwanda, n'igaruka biraza kugira ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bya diplomasi cyangwa se n'ububanyi n'amahanga muri rusange. Reka maze mbayica make makuru y'ingenzi agezwe mu gihugu cy'u Rwanda. Hari inkuru ivuga yuko uwitwa Bahame Hassan, uyu nguyu yamaze gutabwa muri yombi, arakekwaho gukoresha imishamubiri ku bagororwa ku bari kugororerwa igitagata. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze impuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata. Bahame Hassan akekwaho gukoresha imishamubiri rishingiye ku gitsina kuri bamwe mu bajyanwa kugororerwa muri iki kigo. Bahame yafashwe tariki ya 16 2025 nyuma y'iperereza yari maze iminsi rikorwa ku makuru y'uko hari abagororerwa mu kigo cya Gitagata b'igitsina gore yizezaga gufasha mu mibereho yo muri icyo kigo yari ayoboye, ndetse no kubahuza n'imiryango abakoresha ibishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Iperereza kandi ryaje kugaragaza ko hari abo yaga ibyo batagenerwaga n'amategeko ku bw'inyungu ze bwite zishingiye kuri iryo shimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Kugeza ubu RIB ivuga ko uyu mugabo akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite no gusaba cyangwa se gukoresha imisha mubiri rishingiye ku gitsina. RIB ivuga ko iperereza kuri iki cyaha rikomeje mu gihe ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera. Hanatunganywa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Ari makuru aravuga yuko mu by'ukuri Amerika yamaze guhakana ibyo gukingira ikibaba Trump mu kirego cya Jeffrey Epstein cya ifoto ye rero mu by'ukuri ikaba yamaze gushyirwa hanze ari kumwe na Donald Trump. Minisiteri y'Ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gushyira hanze kandi ifoto ya Donald Trump yari yakuwe mu nyandiko zijyanye na Jeffrey Epstein zashyizwe hanze. Iyo foto yongewe kandi gushyirwa hanze mu gihe abadepite bashinja iyi minisiteri guhishira amakuru akomeye cyane mu nyandiko zirebana na Epstein, harimo n'amafoto ya Trump n'abandi bantu bakomeye. Iyi minisiteri yamaganiye kure ibyo guhishira Trump, ahubwo igaragaza ko amafoto yari yakuwemo yari ariho abahotewe ibikorwa mu rwego rwo kubarinda, ko nta yindi mpamvu ibiri inyuma. Jeffrey Epstein yari umunyemari ukomeye cyane watawe muri yombi 2019 akurikiranyweho ibyaha birimo gucuruza abana bato hagambiriwe kubashora mu busambanyi. Jeffrey Epstein yapfuye muri gereza bivuga ko yahuye, gusa benshi barakemeza ko yishwe kugira ngo atagira amabanga amuvamo, akanagaza rero bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ku isi. Impamvu nuko Jeffrey Epstein yari inshuti y'abanyapolitike, abayobozi bakomeye ndetse n'abanyemari benshi cyane barimo na Trump ubwe, uyu nguyu uyoboye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi wa none. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka mbabwire ko FARDC na Wazalendo bagabye ibitero kuri M23 ibakubita izakabwana mu buryo bukomeye uko amakuru abivuga. Amakuru ava muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gitondo cyo kuri wa mbere ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaraye rigabye ibitero kuri AFC M23 birangira rikubiswe n'inyeshyamba rirahunga mu buryo bukomeye. Amakuru atugera avuga ko FARDC na Wazalendo baramutse bagaba ibitero ku birindiro bya AFC M23 biherereye mu midugudu ya Makobola, Ngalula Kasekezi. Nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi, amakuru avuga ko ingabo za leta zasubijwe inyuma na AFC M23 zigezwa ahitwa Pemba mu gace ka Munene hafi y'uduce twa Ilakala
ndetse na Swima duherereye mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Mboko. Imirwano yo kuri wa mbere yasize abaturage bo mu duce twa Swima, Rusambo na Mukwezi bahunze. Gusa amakuru avuga ko ari benshi cyane bakomeretse. Mu gihe imirwano ikomeje, amakuru avuga ko ingabo za leta ya RDC zirimo kuzirwana zisubira inyuma kugira ngo zibone uko zerekeza mu mujyi wa Baraka uherutse kwigarurirwa na M23. Hanyuma rero kandi amakuru avuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere tariki 22 Ukuboza mu mujyi wa Uvira humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye cyane zoroheje rwaturukaga mu bice bya Kalundu, Mulongwe kugera ahitwa Kasenga. Nuko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, inyeshyamba za Wazalendo zirimo kugerageza kuburizamo imyigaragambyo y'abaturage bashyigikiye AFC 23 mu gihe andi avuga ko bateye ibirindiro bya M23 bikiri mu bice byegereye Uvira. Makuru agera kuri Kivu Morning Post avuga ko urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana mu mujyi wa Uvira mu gitondo cyo kuri wa mbere mu masaha ya 2 aturuka mu bice byavuzwe aruguru. Ayo makuru akomeza avuga ko inyeshyamba za Wazalendo zagerageje kuburizamo imyigaragambyo y'abaturage yo gushyigikira AFC 23 no kwamagana ingabo zayo ziva muri iki gice. Amasasu arimo kuvuga cyane ati hari urugendo rwo gushyigikira Muvoma, ariko dutangira kumva audio Abawazalendo bohereza amasasu ari kuvuga cyane za Karundu, Mulongwe, Kasenga, Miyanda, Kimanga, ahantu hose ati hari kuvuga bikomeye. Twe turi mu rugo tu, ati nge ndi mu buriri niho ndi kuvugira. Uyu ni umwe mu baturage bavuganye n'iki gitangazamakuru. Uyu muturage kandi avuga ko inyeshyamba z'Abazalendo ziri mu misozi ikikije Uvira ariho amasasu arimo kuvugira. Yavuze ko mu gihe cy'icyumweru kandi inyeshyamba za M23 zari zimaze zifasha umujyi wa Uvira wari utuje nta sasu ryumvikana, abantu bagenda uko bashatse kugeza mu ijoro. None ibintu bikaba byongeye gusubira irudubi kuko uyu muturage yagiye abitangariza itangazamakuru. Duce mu gihugu cya Uganda babwire ko umunyapolitike Dr Kiza Besigye na mugenzi we witwa Rutale basubiye mu rukiko kuri wa mbere tariki 22 Ukuboza 2025. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Kiza Besigye na mugenzi we bareganwa n'umunyapolitike Obedi Rutale biteganijwe ko bongera kwitaba urukiko mu gihugu cya Uganda. Ni ku nshuro ya kane baba bitaba urukiko baburana ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo byongera impaka zerekeye ifungwa ry'igihe kirekire n'uburenganzira bw'abafunzwe bageze mu zabukuru muri gahunda y'ubutabera mpanabyaha ya Uganda. Aba bombi bamaze umwaka umwe bafunzwe, bagerageje gusaba gufungurwa by'agateganyo inshuro nyinshi cyane, ariko kugeza ubu biracyananiranye. Mu gihe mu iburanisha ryabanje ubushinjacyaha bwagiye butanga impamvu zituma batarekurwa by'agateganyo. Abanyamategeko babo bavuga ko abo bagabo bombi bujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo barekurwe by'agateganyo mu gihe hagitegerejwe kuburanishwa. Batanga impamvu z'imyaka yabo n'igihe bamaze bafunzwe muri iki gihugu cya Uganda. Mbere y'iburanisha umugore wa Dr Kiza Besigye yitwa Winnie Byanyima yasohoye itangazo rikomeye risaba leta kureka kwitambika ifungurwa ry'agateganyo kandi asaba ko inzira z'ubutabera zubahirizwa uko biteganywa n'amategeko mu gihugu cya Uganda. Atejo Kiza Besigye na Obedi Rutare barasubira mu rukiko ku nshuro ya kane basaba kurekurwa by'agateganyo. Ni abasaza bamaze umwaka muri gereza batandukanyijwe n'umuryango. Kwitabwaho n'icyubahiro, amategeko yemera gufungurwa by'agateganyo, ubutabera burabisaba. Yabajije niba leta izongera kurwanya irekurwa ryabo, yongeraho ko iki kibazo kirimo gukurura amaso y'amahanga yose. Winnie Byanyima yaretse agira ati leta ya Perezida Kaguta Museveni bazongera kuyanga. Isi irareba, ukuri kuzatsinda. Besigye umaze igihe kinini cyane ahanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagiye atabwa muri yombi bya hato na hato ashinjwa ubugambanyi mu myaka irenga 20 ishize yihangana muri politiki. Obedi Rutale inshuti magara ya akaba n'umukangurambaga yafatanywe nawe yafatanywe no kuvuga ko yafatanywe nyine na Dr Kiza Besigye muri rusange. Hanyuma rero reka tujye ku inkuru yacu babwire ko leta zunze ubumwe za Amerika mu buryo butunguranye cyane yambagaje ambasaderi bayo bo mu bihugu gira kuri 29 birimo n'igihugu cy'u Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika zamagajwe ambasaderi bazo bari mu bihugu 29 birimo 13 ya Afrika harimo n'u Rwanda. Ni icyemezo cyafashwe mu buryo bwo kugendera kuri gahunda nshya ya Amerika mu bijyanye na diplomasi. Muri Kanama 22 wahoze ari perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yemeje Eric Nidro ambasaderi w'iki gihugu mu Rwanda. Ambasaderi Nidro yasimbuye Peter Vrooman wimuriwe muri Mozambique. Amerika ifatanya n'u Rwanda mu nzego zitandukanye nk'ubuvuzi, imibereho myiza y'abaturage, uburezi, igisirikare n'ibindi. Muri ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 u Rwanda na Amerika kandi byasinyanye mu mukono yashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ubuzima afite agaciro ka miliyoni $228 z'amadolari Amerika akubiyemo intego yo gushyigikira urwego rw'ubuzima mu Rwanda.
raporo y'ibikorwa byo muri 2024 y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ishoramari ryagera kuri miliyoni 441 n'ibice bitatu by'amadolari Amerika yashoye mu mishinga 31 itandukanye. Ubucuruzi bw'icuruzwa na serivisi hagati y'u Rwanda na Amerika muri 2024 bwari ufite agaciro ka miliyoni 368 n'ibice 9 z'amadolari. Ibicuruzwa byarerekanyijwe n'impande zombi bifite agaciro ka miliyoni 74 n'ibihumbi 900 by'amadolari n'agaciro ka serivisi kari miliyoni 294 z'amadolari. Iki cyemezo cyo guhamagazwa kw'aba ambasaderi kiri mu rwego rwo guhindura uburyo bwa diplomasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe gushyira imbere abantu bafasha cyane gahunda ya Donald Trump yo kugira Amerika nyambere muri byose. Bamwe mu bayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko aba bayobozi ba ambasade uko ari 29 babwiwe mu cyumweru gishize ko imirimo yabo izarangira muri Mutarama 2026. Abadiplomate kandi batangiye imirimo yabo kuri bwa Biden ariko bose birukanwa. Ubwo hirukanwaga benshi muri ntangiriro za manda ya kabiri ya Donald Trump, ibintu byahindutse tariki ya 17 Ukuboza babwiwe n'abayobozi ba Washington DC ko bagiye kuvanwa mu mirimo yabo vuba. Byatangajwe ko abazakurwa mu nshingano zo guhagararira Amerika batazabura akazi mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Bivuga ko bazasubira i Washington DC bagahabwa indi mirimo nibabyemera. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yashyigikiye impinduka igaragaza ko bisanzwe mu buyobozi ubwo aribwo bwose. Iti ambasaderi abahagarariye perezida n'uburenganzira bwa perezida kumenya ko afite abantu bashyigikiye gahunda yo gushyira Amerika imbere n'ibindi. Afurika niyo yagizweho ingaruka cyane. Mu bazakurwaho harimo abari bahagarariye Amerika mu bihugu birimo u Rwanda, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Cote d'Ivoire, Madagascar, ibirwa bya Maurice, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia na Uganda. Ambasaderi bazahindurwa mu bihugu byo muri Asia Pacifique barimo abo mu birwa bya Fiji, Laos, ibirwa bya Marshall, Papouasie Nouvelle Guinea ndetse na Philippines na Vietnam. Mu Burayi kandi hazahindurwa ambasaderi b'Amerika mu bihugu bya Armenia, North Macedonia, Montenegro na Slovakia. Muri Burasirazuba bwo hagati ni Algeria ndetse na Misiri. Muri Aziya y'Amajyepfo ni Nepal ndetse na Sri Lanka, mu gihe mu gice cy'uburengerazuba bw'isi harimo abo muri Guatemala ndetse na Suriname. Akaba rero ari itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ambasaderi batumijweho gitaraganya ndetse harimo n'uyu w'igihugu wabaga mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Hanyuma makuru yandi bamwe ko ku itariki 20 Ukuboza 2025 Minisiteri y'Ubutabera yongeye gushyira hanze iyo foto, ni ukuvuga ya Jeffrey Epstein, itunganyijwe cyangwa se ihindurwe nyuma yo gusuzuma hakemezwa ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari abahohotewe na Epstein bayigaragaraho. Abadepite ba Democrat bashinje Trump kutubahiriza itegeko ryari rigena ko inyandiko zose za Jeffrey Epstein zishyirwa hanze nta gikuwemo. Umudepite witwa Jamie Laskin ati ibi byose ni uguhisha ibintu ku mpamvu runaka. Donald Trump ntashaka kujya ku karubanda yaba we ubwe cyangwa se abandi bo muryango we n'inshuti ze. Inyandiko zasohotse kwa 19 Ukuboza zirimo amafoto ya Bill Clinton wayoboye Amerika n'abandi bazwi cyane, harimo abahanzi nka Mick Jagger, Michael Jackson. Minisiteri y'Ubutabera yavuze ko ibice bitasohowe byari bigamije kurinda abahohotewe na Jeffrey Epstein cyane iri kubera hafi umupaka w'igihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Goma, ni muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bakoze imyigaragambyo yamagana kuva muri Uvira kwa Alliance Fleuve Congo M23. Uretse gukora imyigaragambyo, binavugwa ko banditse cyangwa se batanze ubutumwa bukomeye cyane, banditse amabaruwa ateye ubwoba kuri mama 23 ntibishimiye ko iva muri uyu mujyi wa Uvira. Reka tugaruke turebera hamwe uburyo aba baturage bazindutse n'uburyo bateguye imyigaragambyo. Ni operation iteye ubwoba, ndetse n'ubu baravuga yuko ari imyigaragambyo baza gukomeza gukora bagaragariza amahanga ko batishimiye ko mama 23 yarekuye uriya mujyi wa Uvira. Nishamake makuru rero akomeje kugenda avugwa. Reka mbice mu gihugu cya Uganda mbabwire ko Sudani, umunya-Uganda cyangwa se igihugu cya Uganda cyarashe umusirikare wa Sudani y'Epfo. None bivuga byo mbere kuba biri kureba na yingwe. Sudani y'Epfo yashinje ingabo za Uganda gushimuta umusirikare wayo no kumwica, mu gihe iki gihugu cyo kukivuga ko warashwe yazize ubujura. Umusirikare witwa Kopolo Daniel Aguero w'imyaka 27 yarashwe ku itariki ya 19 Ukuboza 2025 mu gace ka Yamba hafi y'umupaka. Polisi ya Uganda ivuga ko Aguero yibye umuturage wa Uganda
witwa Byansi inzego z'umutekano zigerageje kumufata atangira kuzirasaho amasasu. Umuvugizi wa polisi ya Uganda mu gace ka North West Nile Collins Aseya yavuze ko Byansi yatubwiye ko moto ye, telefone n'amashiringi 500 byibwe n'umuntu wambaye impuzankano y'igisirikare cya Sudani y'Epfo. Yakomeje avuga ko uwakekwaga yakurikiranywe ariko abonye inzego z'umutekano atangira kurasa bituma ukekwa nawe araswa ahasiga ubuzima. Polisi ya Uganda yavuze ko yafashe imbunda ye n'amasasu ndetse ibasha kugaruza ibyari byibwe byose. Umubiri wa nyakwigendera wagejejwe ku bitaro bya Yumbe kugira ngo rero hakorwe isuzuma. Kugeza ubu Sudani y'Epfo ntiyemera ibyatangajwe na Uganda kuko ivuga ko Agweri yarashwe ubwo yari mu nzira ava Ajiyo ajya mu gace ka Kululu muri Sudani y'Epfo. Umuyobozi w'ingabo mu gace ka Kojo witwa Keji muri Sudani y'Epfo Jackson Wani Mule yavuze ko uyu musirikare yashimuswe. Ati nahamagawe mbwirwa ko umwe mu basirikare banje yarashwe n'igisirikare cya Uganda, baramushimuse baramwica ubundi batwara umurambo nk'uko yagiye abivuga. Makuru aravuga yuko intumwa ya Trump yatanze icyizere ku biganiro yagiranye n'iya Perezida Putin. Intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump mu burasirazuba bwo hagati yitwa Steve Witkoff yatangaje ko ibiganiro aheruka kugirana n'intumwa ya Perezida w'Uburusiya Kirill Dmitriev byagenze neza kandi byari bifite akamaro. Agaragaza ko hari intambwe ikomeje guterwa mu biganiro biyobowe na Washington bigamije gushaka umuti w'intambara yo muri Ukraine. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X ku cyumweru, Steve Witkoff yavuze ko Dmitriev yamaze iminsi 2 muri Florida aho yagiranye ibiganiro n'intumwa za Amerika zirimo we ubwe, Jared Kushner umukwe wa Perezida Donald Trump ndetse na Josh Gwenbaum ukora muri White House cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko ibyo biganiro byari bigamije kurushaho kumvikana kuri gahunda ya Perezida Donald Trump yo gushakira Ukraine amahoro. Steve Witkoff yagize ati Uburusiya buracyafite ubushake bwo kongera ku mahoro muri Ukraine. Yakomeje avuga ko Moscow ishimira cyane imbaraga n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira umuti y'intambwe ndetse no kugarura umutekano. Nta ruhare na rumwe haba Washington cyangwa se Moscow rwatangaje ibyemezo bifatika byavuye muri ibyo biganiro, ariko impande zombi zatangaje ko byabaye mu mwuka mwiza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cya Washington cy'Uburusiya. Babwire ko General w'Uburusiya yaguye mu gitero i Moscow. Komisiyo ishinzwe iperereza mu Burusiya yatangaje ko Lieutenant General Fanili Salvalov wari mu basirikare bakuru muri iki gihugu yaguye mu gitero cyagabwe i Moscow kuri uyu wa mbere. Lieutenant General Fanil Salvo wari umuyobozi w'ishami rishinzwe amahugurwa mu gisirikare cy'Uburusiya. Amakuru dukesha BBC avuga ko yishwe n'igisasu cyatezwe munsi y'imodoka ndetse hakaba hari gukekwa abashinzwe ubutasi bwa Ukraine, nubwo iki gihugu ntacyo kiravuga kuri iki gitero. Igitero nk'iki cyaherukaga mu Kuboza 24 ubwo hicwaga Lieutenant General Igor Kirillov wari umuyobozi w'ingabo z'Uburusiya zikoresha intwaro kirimbuzi iz'ibinyabutabire n'izangiza ibinyabuzima. We n'umwungirije baturikanywe n'igisasu i Moscow mu murwa mukuru w'iki gihugu cy'Uburusiya. Mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu rero nyirizina ikomeza kugenda ivugwa, Luka mbabwire ko amakuru avuga ko uwitwa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba ko igihugu cy'u Rwanda gitahukana ingabo zacyo zose nk'uko byiyemejwe mu masezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Akaba rero ari witwa Perezida Felix Tshisekedi yakomeje kugenda bigaruka ati nyamara nyaboneka ingabo z'u Rwanda ziri hano mu burasirazuba bwa Kongo, ati nizo zisigikiye umutwe wa 23. Ndasaba ko zasubira ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda ni kenshi rwagererana ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi rushyira ku mipaka bitewe n'umutwe w'iterabwoba urwanya leta y'u Rwanda wa FDLR, ndetse umaze igihe uri mu mikoranire na FARDC, ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abacanshuro na Wazalendo. Ibi rero byagiye binakura umwuka mubi cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ndetse mu minsi mike ishize igihugu cy'u Burundi cyagiye kivuga ko cyiteguye intambara n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse mu makuru yagiye agera atugeraho avuga ko ku mipaka abaturage basabwe kuryamira amajanja. Mwarumvishe ijambo rya Perezida Neva, Perezida Evariste Ndayishimiye ati muryamira amajanja, ati kandi n'uwagerageza gutwinjiramo, ati igihugu cy'u Burundi ntabwo ari akana, ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu, ati buri muntu wese atapfa kuvogera. Ari amagambo ya Perezida Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Kaze rero muri aya makuru, hanyuma amakuru aravuga yuko abatuye mu mujyi wa Goma
no mu bice bihari imbibi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavyukiye mu myigaragambyo yamagana kuva mu mujyi wa Uvira ko abarwanyi b'ihuriro rya FC23. Imyigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri wa 22 ukuboza 2025 yitabiriwe n'abaturage benshi cyane bafite ubutumwa butandukanye bugaragaza inyota y'amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Bumwe muri ubwo butumwa bugira buti abaturage bagoma no mu bice bihana imbibi twanze kuva mu mujyi wa Uvira kwa AFC23, twanze ko FARDC wazalendo ingabo z'u Burundi n'abacansho basubira muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bo mu mujyi wa Goma n'abaturage babo bo muri RDC bagaragaje kandi ko barambiwe intambara, basaba ko habaho ibiganiro byihuse bikemura amakimbirane mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Tariki ya 17 n'iya 18 ukuboza abarwanyi ba AFC23 kandi bavuye mu mujyi wa Uvira bari bamaze icyumweru. Ihuriro ryasobanuye ko ryafashe icyemezo ribisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ingamba irema icyizere hagati yaryo na Leta ya RDC mu gihe bikomeje ibiganiro by'amahoro. AFC23 yatangaje ko idashaka ko ingabo za RDC z'u Burundi wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR bisubira muri Uvira, isaba Amerika n'abandi bahuza gushyiraho uburyo bwizewe bwo kurinda umutekano w'abaturage. Yifuza ko Uvira yaba igice kitagenzurwa n'ingabo cyangwa se ikajyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho muri intambara, kuko ari bwo buryo bwatuma abaturage bakomeza ibikorwa byabo ntacyo bikanga, bitandukanye nuko bari babayeho ubwo ingabo za leta zabahohoteraga. Intumwa ya Amerika ishinzwe ibikorwa byihariye bya politike mu muryango w'abibumbye Ambassadeur Jennifer Rosetta mu cyumweru gishize yagaragaje ko icyifuzo cya FC23 cyashoboraga kujya mu gihe yajya mu bice birimo mu ntera ibirometero bigera muri 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. AFC23 niyubahiriza ubusabe bwa Amerika ishobora gusubira mu bice yahozemo mbere y'uko imirwano yo mu ntangiriro z'ukuboza 25 itangira, birimo centre ya Kamanyola aherutse kuraswa ibisasu byinshi cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bikagera no ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma andi makuru naturuka mu gihugu cy'u Burundi, biravuga ko ihuriro rya AFC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko impunzi z'abanyekongo ziri gushaka kuva mu Burundi ziri gukubitwa n'abiganjemo abasirikare, zimwe muri zo zikicwa. Leta y'u Burundi kandi imaze iminsi igaragaza ko itashobora kwita kuri izi mpunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira, Katogota, Sange, Kiriba, Ruvungi na Kamanyola bitewe n'ubwinshi bwazo. Yasabye abaterankunga kuyifasha kubona miliyoni 33 z'amadolari zikenewe byihutirwa. Impunzi z'abanyekongo zisobanura ko ubuzima zibayemo mu Burundi bushaririye cyane kuko ibiribwa biboneka bigoranye kandi nabwo ku giciro kiri hejuru cyane. Umwe muri izi mpunzi yitwa Ajax Ramadhan yabwiye BBC ati igiciro cy'ifu cyazamutse, amandazi abiri y'abarundi bayaguraga 500 ariko ubu rimwe ni 500. Ntituzi ikiri kubitera. Ntitwaje hano kubera ko tunezerewe, twaje kubera ko dufite ikibazo. Ariko uba wumva bavuga ko umunyekongo atabura amafaranga, impunzi yakura he amafaranga? Mu nkambi y'agateganyo ya Gatumba iri mu zegereye umupaka wa RDC, impunzi z'abanyekongo zikomeje kandi gupfa kubera kubura ibiribwa, abandi bakabiterwa n'indwara ya kolera iterwa n'umwanda ukabije. Vice Mayor wa Uvira Kifala Kapenda aherutse kubwira Radio Okapi ati abantu 8 bapfuye kuva ku itariki ya 18 ukuboza, gusa 5 bapfa ku munsi wabanje. Muri rusange mu minsi 10 hapfuye abarenga 40 bitewe na kolera n'inzara. Tariki ya 20 ukuboza AFC23 yatangaje ko yafashije abarundi barenga 1000 babaga muri RDC gutaha muri icyo gihe cy'umutekano muke, ariko ko u Burundi ubwo bushaka gufungura imipaka kugira ngo abanyekongo batahe. Umuvugizi wa AFC23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko bamwe mu banyekongo bagerageje gutaha kenshi, ariko leta y'u Burundi yanze kubafungurira imipaka. Amakuru ahari nuko iteganya kuzohereza mu nkambi ziri kure y'umupaka. Tariki ya 20 ukuboza umuyobozi wungirije wa AFC23 ushinzwe ibikorwa bya politike, imiyoborere na diplomasi Bertrand Bisimwa yatangaje ko bari kwakira ubuhamya bwinshi cyane buvuga ko abanyekongo bari gushaka kuva mu nkambi ya Gatumba kugira ngo batahe, bari gukubitwa bakanicwa n'ingabo z'u Burundi. Bertrand Bisimwa yagize ati turi kwakira ubuhamya bwinshi cyane bwa bagenzi bacu b'impunzi bari mu nkambi ya Gatumba mu Burundi, bari kuvuga guhoterwa rimwe na rimwe bakicwa bazira gushaka gutaha muri RDC. Bivuga ko abasirikare mu Burundi aribo bari kubikora. Mu butumwa Bertrand Bisimwa yashyize ku rubuga rwa X humvikanamo ijwi ry'umugore uvuga igiswahili ufite agahinda, asobanura uburyo abanyekongo bari kugerageza gutaha bagakubitwa inkoni nyinshi kugira ngo basubire mu nkambi ya Gatumba bagapfa
abandi bagafungwa. Uyu munsi yagize ati turi kujya kurira imodoka abantu bakadukubita inkoni tugasubira inyuma, aburira bakurira, twajyayo ku nshuro ya kabiri kandi bakadukubita tugasubira inyuma. Bavandimwe mudukorera ubuvugizi, abakomanda bari kwinjira bashaka kutwica, hari abamaze gupfa abandi barafungiye